Assalamu alaikum, hurmatli ko'kbөрү sүйүүчүлөр. Бүгүн Нохот району Кызылскер айылында той улак болот. Жогору алып барганга полос айтылды. Токо билди. Токоду көтөрдү. Ушулай балбан токода кетти. Сразу илип кетти. Кайрылуу ушулайдын балбаны Санжар. Таковскаларандан жогору. Elçi alıp çıktı elçi. Elçi de gitti. Taka жеңіл болып, атайын лағап келішті. Оғырақ болсын деп. Тезлі көтеріліп кетті. Жерге түшелек. Түшті жерге. Oy, öldü. Aparğanға миң сом айтылды. Така жоқ болып кетті лайда. Миң сом алалды. Telşik aç. O bağış tıkıladı. Bağış. Var kim başta sal koyar mı? Tav alsa da. Allah'a yem kız gitmişler. Tav al beytan.
Muhammed Müslüm aytıldı. Sancar Karmada. Очередь менен koy bir açat. Ko'tarildi, Alimбек ko'tardi. Alimбек ko'tardi.
Sancar salып aldı. Sancar asıl bir koydu. Sorunu minsom. Лайға апарып шайтырам oldu. Апарғанына bir ешке. Лайға ташалды. Көтерілді. Тоқа көтерді. Қызыл әскердің балуаны. Молодец, салып алды. Салып жіберді. Ешкеге. Hayranı laya kalıp etmez. Havlu gitti koy. Koy aytıldı, ayılıp çıkanға koy oldu. Hayranı layga geldi. Amen. Sancar karmadı. Sancar götürdü. Şıpalı. Götürüldü. Elçi götürdü. Elçi götürdü. Kuduşka götürdü.
Kuduş salı aldı. Ne oldu kuduş salı aldı? Savaş çattı.